during COVID-19 and appreciate the local companies that started developing technologies that are. Re tshwanetse go ata maranyane a tsileng ka nako ya bolwetse jwa COVID-19 re bo re leboga le di-company tse di neng tsa thusa ka maranyane ao. Bodiredi jwa ditirelo tsa botsogo bo tshwanetse ba bereka le bana le seabe gore ba ate tiriso ya maranyane ka jana se se tla tswela mohama wa botsogo molemo, which can include among others reduction in workload of healthcare workers, cost reduction at both patient and government level, and ease of communication at all levels. Go kailwe fa e re lentswa kgaolo ya Afrika e dira maiteko a go ata tiriso ya maranyane mo mohameng o go santse go na le tse di tshwanetseng go tsibogelwa. We need to really think strongly about patient-centered. Re tshwanetse ra akanya thata ka ditamelo tse di bayang kwa pele tiriso ya maranyane ebile e le tse di bayang kwa pele ba na le seabe ba mohama wa tsa botsogo ba akaretsa balwetse. Re tshwanetse ra ba baya kwa pele jaaka re tswa ka ditsela tse di farologaneng tsa tiriso ya maranyane e seng go ba tseela ditshwetso tse di ba amang. As decision support tools and not just as data harvesters. Health is undeniably the cornerstone of all development. Botsogo ke ntha ya konokono mo go fitlheleng dithabololo ka kakaretso ka jalo re tshwanetse go tlhaloganya gore ga se kgang ya go ata tiriso ya maranyane mo dipatisisong le mo mohameng wa botsogo fela mme ke kgang ya gore re fitlhelle le dithabololo tse re di eletsang. The vital contribution to the broader development agenda. E re mafatshe a tsweletse ka tiriso ya maranyane ba na le seabe mo mohameng wa botsogo ba gakolotswe go netefatsa gore ga gona ope yo salelang kwa morago mo kanamisong ya ditirelo tsa botsogo. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Lenaneo la ba sekolo sa ithutelo booki kwa Serowe sa Institute of Health Sciences la Adopt a Village le tsweletsi ka go ntsha maduo a nametsang a go tlisa ditirelo tse di tlhokafalang gaufi le setšhaba. Se se builwe ke mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso Re Obrile Saso ka nako ya sekolo se se neng se itsise tota se isitse ditirelo ka go farologana ko motseng wa Majwana a Dipitsi mo kgaolong ya Serowe ka tshwaragano le maphata a mangwe a puso le dikhamphani tse di kenetseng ka nosi. Go itse yone Sakeng. E re ka jana motsana wa Majwana a Dipitsi le mongwe wa e welang ka fa tlase ga metse e kgakala le ditlamelo ba Institute of Health Sciences IHS ba ne ba tsaya tshwetso ya go thusa motse o go simolola dingwaga di le 3 tse di fetileng go ba tlisetsa ditirelo tse di maleba. Re le sa so tlhalositse fa se le kgatelopele ka jana se tsamaelana le mono wa go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. Mme re tshwanetse re rolele ba IHS hoots gore bo ba dirile maiteko a kana a go ta go le kopanya le bodiredi jo le gore la bo bona gompieno ditirelo tse le gore la di bona tse la gompieno tse le gore di tla atumetsa go gongwe le ba diredi kana le batho ba motse o wa Majwana a Dipitsi. Go neela setšhaba ditirelo go tlhalositse fa go le mosola ka jana go neela motho seriti mme ke gone mo go le maleba go ba tlhatlhelela ka dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone mo isagong gore ba kgone ba tswelele pele ba tshegeditse matshelo a bone. Tumelo ya rona e tona ke gore motho ga o ka kwa mo direla malatsi otlhe ga o ka ke wa moha malatsi otlhe mme gongwe ga o ka ruta motho go itirela ke sone se se tona se leng gore se ka tshegetsa botshelo jwa gagwe ka lebaka ke sone se leng gore re taka sone gompieno re taka dithuto. Thusa tona o le etetse gore a ta buisane le lona a utlwe matshwenyego a lona le mmolelele ka le tshwenyegang ka teng se le se batang se se shotang. Ngwe ya maduo a mantla a lenaneo la Adopt a Village a sepagetse mo dithutong ka jana bana ba sekolo se se botlana sa motse o se nnile le kgolo mo go ntsheng maduo a mantle e sa le mo sebakeng se ba IHS ba neng ba itlama go thusa motse o. Ka 2021 re ne re na le maduo a 34% a le gore na sa kgathise go telele mme ra leka gore re nne re ithulaganye le bone re tomaganye le bone re be re ya go dira 72.2 ka 2022 e le tokagalo hela e leng gore ke ya around 40%. E re ka jana mokodi go tsusiwa o itekang
banni ba rotloeditswe go inaakanya le go akola mananeo a puso go atolosa metswedi ya khumo le go tlhabolola matshelo a bone. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Majana a Dipitsi. Motshwarela mogolwane wa sepodisi sa kgaolo ya District Number 10, Superintendent Elias Malope, a re seemo sa bogodu jwa leruo se tsweletse ka go wela tlase kwa kgorong ya molwane wa Mabolwe mo kgaolong ya Bobirwa. O tlhalositse gore fa e sale ngwaga ono simolola ga go ise go begwe kgang epe ya bogodu jwa leruo. Se e le ka ntlha ya maiteko a mephato ya tontsho borukutli ya lefatshe la Botswana le la Zimbabwe e beileng seemo leitlho kwa molwaneng oo. Mamosisiska. Maiteko a puso ya Botswana a tsweletse ka go bonala kwa kgaolong ya Bobirwa segolobogolo kwa metseng e mabapi le molelwane wa Mabolwe mo bogodung jwa leruo. Fa sa le puso e tsenya letsogo banni le bogogi jwa kgaolo e bo tshelela mo kagisong. Mo bogompieno ga go ise go utswiwe leruo le pehela. Go hitile mo 2023 ra simola go hema sentle re sa hema mathata ka mathumo. Dikgomo di le 11 di ne di utsiwa, 9 di ne di bolwa, 2 santse re ntse re tsoma. Tonki di le 2 di ne di utsiwa, ne tonki tsone ra di bona. Pudi le 2 di ne di utsiwa, ele 1 ene a bona mengwa e se re bone. Nku ene na 1 mena ra khona go e bona. Gompieno re tshela pila re ga mapefo a sala go simola go January re se ra amogele o patla re khoma me utsile ana re pudi a me utsile re jaaka bogodu jwa leruo bo wetse tlase kgang ga se go repisa matsekane a go bolwantsha mephato e tsweletse ka go ikoketsa le go tla ka ditsela tse dišwa go itepatepanya le diemo tse di ka tlhagogang. Ano ha le bana ntse re lwantsha gore trata e emeletswe the borderline e emeletswe re lekana le gompieno le bo doctor ditsele gore re prevente bolwetse ba foot and mouth. Skala re le bona mophato le mo trata re o dirile trata santse re sena madi a go reka trata le be le re ano re lwa le lona kore hela re batla gore thekiso ya rona ya nama ko Europe e tsamaye ka ba batang ka teng ya no kutsane ba ga diphologolo a diphologolo jeno ba jona ke jarena rote Zimbabwe ngeze Zimbabwe ke Botswana ngeze Botswana ha ba motho a tobela thutsa tse pedi ye supporta batho ba ba kwana milioni ka beke ha ba go le Motswana molote Motswana yo ngabe ngumtswana ka lo rena ma Zimbabwe re tla molota re tla mtshwara tini tshepisa maruri silithembisa taba diphologolo itaema. Ke dikgwedi di le tharo hela banni ba Bobirwa ba baneng ba utswetswe leruo la bone ba phimotswe dikeledi ka go abelwa leruo. Metsholohelo ke gore di se ka tsanyelela mme di thuse Babirwa go tokafatsa matshelo a bone. Mamosisiska, BTV News, molelwane wa Mabolwe. Go nonotsa le go ya manokeng bagwebi ba bannana ba ba mo mohameng wa tsa Kapari le baruki go tlhalosiwa e le gone konokono mo go tlhabololeng mahama o monogai le kwa ntle ga lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke moemedi wa lefatshe la Fora mo Botswana Re Olivier Brochen kwa tshimolodisong ya lenaneo la Creation Botswana Fashion Entrepreneurship Program mo ga borone a rutlopego ka motjading kibelo. Go simolodiswa ga lenaneo la Creation Botswana Fashion Entrepreneurship Program ke maiteko a go emanokeng bagwebi ba ba mo mohameng wa Kapari ke kgatelopele ka go ta thusa lefatshe leno mo maiteko a lone a go kabakanya itsholelo ka go thamela Batswana ditiro. Together in partnership with Botswana. And so in the cultural and creative industry sector ka tshwaragano le lefatshe la Botswana re tile ka lenaneo le mme le ta emanokeng go rutuntsha le go nonotsha bagwebi ba ba mohameng wa Kapari ka dikitso tse di maleba. Professionalism of your sector in Botswana in partnership with you, Ministry of Culture, National Arts Council of Botswana. Puso go tlhalosiwa ga e tsweletse ka go tsepama maiteko a go thapolola mohama o mme seo se kgwetha bana le seabe bothe. It's very important for us to go across the country to appreciate this. Go botlhokwa gore re tsamaye le hatselotho gore re kgone go itemogela dikgwetho tsa bagwebi ba rona ba kopana le tsone tsatsi le letsatsi ka gore seo se ka re thusa go ta ka ditharabololo. They specifically need, and that's why we want to tailor make our solutions to the entrepreneurs. So this will mean the three of them will work together. Se se ta kopanya bagwebi go simolola hela ka ba ba dirang matsela ba ba rokang le ba ba rekisang diaparo. And then the retailer being the one to say I'm going to sell this. So this is the value chain I'm talking about. Lenaneo le ta tsang ngwaga le ta akaretsa bagwebi ba tsa Kapari ba le 40 ba ba tswang kwa tlase le ba ba setseng ba itshedetse mo dikgwebong tsa bone mme ba ta thathelwa ka dikitso tsa kgwebo go bapatsa dikgwebo tsa bone konte ga lehatse leno ga mmogo le kemonokeng ya madi go thusa go thabolola le go godisa dikgwebo tsa bone.
Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motswana re go tsholetse mme jaanong morwa ke a ke morwa mangana morwa ke a gakwa a se morwa ke a gakwa ke morwa ke a gakwa o tshotse poto ya phophoma a re mutlo ka tsa mosameko tlhako ya morago e gata fa ya pele e hitileng teng a ke go leboge wena Lucia le wena Regi ka pego eo e duleng diatla ya kgang tsa Setswana. Motswana wetso amogela kgang tsa go tsa metshameko mme di tla go wena ka city ke a ga kwa tsone tsa re botabogi wa lefatshe leno wa lebelo la 400 meter Colin Kibinatshipi o tla phadisana mo makgaolakgang a 400 meter kwa kgaisanong ya Diamond League e simolola mo tsatsing la gompieno go fitlha ka matlhatso kwa Brussels, Belgium. Kibinatshipi yo fentseng seetsele sa selefera le setlhopha sa 4x400 meters kwa di-Olympiking tsa Paris Bosheng o iponetse phatlha kwa makgaolakgang a Diamond League morago ga gore motabogi wa kwa America Quincy Hall a ikgogele morago seo sa neela Kibinatshipi sebaka sa go tsaya karolo mo makgaolakganyeng ao a batabogi ba ferang bobedi ka ene a ne a le mo maemong a bofera bongwe ka kakaretso. Kibinatshipi mo tla phadisana le Mogabo ba ya Pondoru ga mmogo le Mozala sa Mukonga wa Zambia Kiriani James le Vernon Norwood gareng ga ba bangwe mo makgaolakganyeng ao a tlabong a tabogiwa nako ya 20 pele ga nako ya 10 mo bosigo jono. Lefatshe leno le tla bo le emetswe mo makgaolakganyeng ao a Diamond League ke batabogi ba le bane e bo le tsile tebogo mo 200 meters Kibinatshipi le Ndori mo 400 meters ga mmogo le Tshepiso Masalela mo 800 meters. re ntse re le mo go tsa mabelo mokatisi wa setlhopha sa mabelo sa mono gae ke bonye Modisa Mosimanyane a re batabogi ba Botswana ba batla ba gaisana tota mo makgaolakganyeng a Diamond League kwa Brussels, Belgium ba eme ba le malala laotswa go ka nkgisana magwa fa le batabogi ba mafatshe a mangwe ko kgaisanong eo e simololang segong jono go fitlha ka matlhatso. Batabogi bao ba akaretsa bone jwa ga letsile tebogo Colin Kibinatshipi ba ya Pondori ga mmogo le Tshepiso Masalela a re utlwe ka tlago kgakole. Mosimanyane o supile fa a solofetse maduo a mantle ka jaana batabogi bao ba ntse ba ikatisa ebile ba nnile le nako e lekaneng go ka ikhutsa morago ga di-Olimpiki tse di neng di tshwerwe Bosheng. Le fa go ntse jalo a re letsile tebogo yo ntseng a phadisana kgapetsa-kgapetsa morago ga di-Olimpiki ga a bona nako ya go ikatisa mme ba itumelela gore dikgaisano tsa ntseng a le mo go tsone di mo thusitse go ipaakanyetsa makgaolakgang. Colin Kibinatshipi has been training a bit because a compete gape ka le ba ya Pondori ba bantse ba kopantse training and competition. Tshepiso ena ntse a sa compete all together, so he went back to just rest after the Olympic and then train for the final only. But for the most part ha di competition e di le back to back yana ke go dirisa tsone di competition to sharpen up for the final like we've been doing. As for Litsile, he hasn't been training at all. In go competitioning and then the days ra train mo exhaust even to a point a go compete. So it's just to compete, go back and rest, massage, recover, and the next competition usually I will after 4 or 5 days or 3 days. Mokatisi yo a re lentswa matlho otlhe a tla bo a le mo bataboging ba go ka dira ka botswapelo mo Mokatisi yo a re lentswa matlho otlhe a tla bo a le mo bataboging ba go dira ka botswapelo mo makgaolakganyeng a Diamond League o ba gwetlhile gore ba seka ba itsenya ka fa tlase ga kgatelelo mme fela ba ntsha ga tshwene go tokafatsa dinako tsa bone le go ithuta go le gontsi mo bagaisaneng ka bone. All 4 of them, these guys are contenders the Diamond Trophy. Ndori is tomorrow, le
Colin. Yeah, let's see how it goes. But as far as preparation, they are ready. Colin Kibina Tshipi le Baya Pondori ba tla gaisana mo lebelong la 400 meters phirimaneng eno ya Labotlhano fa mmampodi wa di-Olympic mo lebelong la 200 meters Tebogo Letsile a tla phadisana mo lebelong leo ka matlhatso ka nako ya 30 go tlogela nako ya bosupa. Tshepiso Masalela o tla latela metsotso e le 33 moragonyana mo makgaolakganyeng a lebelo la 800 meters. Katlego Kgakole, BTV Sport. mme jaanong ga re di garela ka tsa kgwele ya dinao lekgotla la kgwele ya dinao mono gae la Botswana Football Association le tsoga le tshegeditse phuthego kgolo ya lone kwa Phalape kwa gape go tlabong go tlhopia boeteledipele jo bošwa jwa lekgotla leo. Matlho otlhe a tla bo a le mo setilong sa moeteledipele wa lekgotla se se tla bong se phadisanelwa ke moeteledipele wa nako eno Maclean Letshwete, mothusa moeteledipele wa gagwe Masego Ntshingane le mothusa moeteledipele wa pele Tarik Babitseng a re utlwe Kagiso Molelekwa. Go ya ka molao motheo Botswana Football Association setana ya bo 27.1 e tlhalosa fa lekgotla leo le tshwanetse go tshegisa phuthego kgolo ya lone morago ga dingwaga di le 4 pele paka e ntšha e simolola. Setana ya bo 28.2.17 molao motheo o tswalela go tlhalosa gore ko phuthegong kgolo ya lekgotla leo go tshwanetse go thopiwa komiti kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association. Ka jalo e tare ka mafelo ano a beke lekgotla le thophe ba ba tatelang kgwele dinao mono gae dingwaga tse 4. Ditshwiti o ntse a tshegeditse maemo ao dingwaga tse di fera mo bedi tse di fetileng mme o tla barola paka ya boraro. Ntshingane yo le ena ipata maemong ao ke moeteledipele wa ntlha wa nako eno maemo a tshegeditseng dingwaga tse 4. Motshameki yo wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa Zebras le San Francisco Fighters o tla ba gwetha go etelela pele go tla Botswana Football Association lekgetho la ntlha. Mothusa moeteledipele wa pele wa Botswana Football Association Babitseng le ene o mo lebelong la go boela ko diofising tsa dikedi go pata bobedi ga Letshwete le Ntshingane. Maemo a mangwe a tabang phadisanelwa ke ya mothusa moeteledipele wa ntlha a agisanelwa ke mothusa moeteledipele wa nako eno Maokaneng Bontshetse le motshameki wa pele wa Zebras le setlhopha sa Notwane Phaja Butale. Carlos Sibina le Tebogo Kamati ba kampane mo ga mothusa moeteledipele wa bobedi. Maemo a maloko a tlaleletso a ipapane ka Normal Sebele, Goimone le Tebele, Bathusi Rathari, Rabi Tshosale Morotsi le Juta. Maemo a maloko a tlaleletso a bomme a itasona Borathana ke Susi Montsho le Thabansha Dikong. Phuthego kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association e tla tshegetswa ka mathatso kgwedi eno e 14 kwa Phalape. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Motswana wetso kgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo a jaanong ke leboge morwa Rre Tshepiso Sekolo yo neng a rola dikgang tsa rona ka puo ya diatla mme mo go seno sebaka a re lebe gore seemo sa bo sa sone se eme ka tsela e ntseng jang. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi se diwa ke letea wa dikgomo fa tsore go thibile ka bontlhabong lefatshe leno ka bophara mo phakeleng gona se ro ikutlwa go le mololo mo dikgalong tsa kgalagadi le bokone botlhaba ka lesome le bone go ya go lesome le botlhano go mafelong a mangwe ka bontsi gona se ro go le bothito ka lesome le borataro go ya go lesome le bofera bongwe mo tshokolong gona se ro ikutlwa go le mogote mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi le borwa ka masome le bone go go masome le botlhano go mo dikgalong tse dingwe gona se ro go le mogote thata ka masome le borataro go go masome le bosupa. Fa re bela melelo gona le melelo e sha mo dikgalong tsa Nghabe gantsi kgalagadi borwa botlhaba Kweneng le Legare ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko. Fa re lebela seemo sa loapi ka mafelo a beke eno gone mo dikgalong tsa borwa botlhaba Kgatle le Kwena se go thibile ka bontlhabongwe go ikutlwa tsa go le mogote mo tshokologo mo kgaolong ya borwa fa dikgalo tsa borwa botlhaba Kgatleng le Kweneng gone go le mogote thata. Dikgalo tsa gantsi le kgalagadi gona se go thibile ka bontlhabong ka tsela mathatso la tshipi go ikutlwa tsa go le mogote thata ka tsela matlhatso fa ka tsela tshipi gone go le mogote mo kgaolong ya gantsi fa kgaolo ya kgalagadi gone go le bothitho mo tshokologong. Dikgalo tsa Tšhabeleng Nghabe gona se go thibile ka bontlhabong ka tsela mathatso la tshipi go le mogote thata mo tshokologong. Dikgalo tsa Legare le Bokone botlhaba gona se go thibile ka bontlhabong ka tsela mathatso la tshipi go le mogote thata mo tshokologong.
The all-new #PushaBW at a Chen Cheng Show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most